Luego sí, sí. Está al lado fondo, vale. Eu vi tanta xente que salta por fora que é o mar. Yo que sei, ou a maioría fan é saltar no centro. Mira, aí veñen un par deles. Aí veñen un par deles, quedaron un poquinho atrás. E outro quedanos encima, Ármate, non hai armamento, genial, maravilloso. Vai a caixa, si, vai a caixa. Joder, é boa. No, aquí non hai nada, tío. Aquí non hai nada. Métete dentro, Eu non atopei nada. Dentro do final que hai unha. Xa, aí queres que faga? Sí, sí, é. Claro, sí, é. First blood. Engaging the enemies. Ó, por o cu. Revive, mata o revive, mas tem que ter toque, por o cu. Vou. Hai outro, Tens que ter cuidado. Lagazo que flipas, o reanimarte. Xa, é que vai lagueadísimo. Cando reanima, sí. Aí van os chuchos. EMP drone is ready. Detectou a un. Pero perdí. ¡Hostias! Bueno, tío, non sei ni que me estaba disparando. Non sei ni que me estaba disparando, non sei ni onde foi o dron. Todo bolas amarillas, isto é real. Bolas amarillas, mi madriña. Que buena farmeada lle meteron, Hostia, chaval. Un minuto de xogo. Sí. Outro, Dentro ou fora? Donde? Dime número. Zone is grava aquí. collapsing. Aquí, sei, aquí, Hai dous. Dentro. Fora, aquí. Fora, ¿no? Vale. Espera, non saias. Espera por mí. Mataron os dois, sabes? Entón non era moi vos. Vale, vou ver se farmeo algo, tío. Teño unha merda de armas, unha merda de bolas. Por aquí non. Entretúveme coa peña, tío. Que hai que facer? Un contigo hasta entrenado. Sí. Bueno, aquí no queda mucho. Vamos a farmear. Vas arriba aí. Porque si no, The no airdrop da is coming. No. ya vou para aí. Perdón, estar por aquí, porque Aquí está aberto, Si, aquí anduvo alguén. creo que ser de antes. Sí, os que traían bolas. Fire sale will start in 1 minute. Sí, está farmeado, visto. Pero non entendo por que non me con moito carto. A un deles algo traía, sabes? Pero foi o primeiro que matamos e é posible que lle dera tempo a todo. Vou coller o SVD. Airdrop has been delivered. No? No, paso. Joder, estas dudas, tío, me matan. O tempo.
Me mata o tempo. Boa parte de arriba desta e xa vamos. Son todo de fire, son 1 minute, non? Ou fui cousa miña? Uy, que toda la noche, ¿no? Oxe. Sí. Home, un ratiño sí, Como joder. el Red Bull. Un ratiño de areille. Vale. Yo a las 3 me levanto. Hasta as 3 estou, Entonces me despiertas tú. Vale. Sin fallo. Ya estoy maestro, yo. Ya se maestro de BRs. No sé, de qué mierda. Vamos que non nos dá tempo a comprar, Eu teño xusto, casi xusto os cartos. ¿No? Fame falta 6. Fame falta 1000, máis 4. No, 6 non, 5, porque son 500 hombres objetos. Monto aquí. Se acaban en 500. En tengo 4000 apaño xusto. Que non teña portaplacas, me di. Vale, soltame a manteca. Se collen 2000 máis, soltame 4. Manteca, manteca. Skill chip ready for upgrade. Vale, granada. Airdrop has been delivered. Grenade. Vámonos, vámonos. Ahora vamos a ir aquí. There might be some good surprise this way. Hai un aí. Baixa. Está baixando por a costa. Aí vai. Fuera. Dios, como se nota a potencia da Grau, tío. Pasada. Eu quería ir a facer a nosa técnica, sabes? Moito risco. Se non cae por río. Dame un segundo. Volvo a marcar. There might be some good surprise this way. E agora volveré a marcar outra vez. The airdrop is coming. A área está aquí. Tan pronto entre en área, volvo a poñer outro marcador. Vale, cúbrete un pouquiño. A outra área está aquí. Entón vamos a ir aquí. Some good surprise this way. Vamos a ir a ese núcleo. Se nos topamos a alguén, baixamos. Airdrop has been delivered. Airdrop has been delivered. Será lo que consigue para hacer Nos teremos en breve, O sea, eu creo que despois desta partida igual se sale unha pizza. Los mandos. Neste núcleo quería parar. Ya, pues estoy mirando que hay por aquí. ¿Sabes? The airdrop is coming. Que fun eu. Vou ir por aquí. Ven un. Airdrop has been delivered. Te dejan las pantallotas, ¿verdad? ¿Qué aprendiste? Que las montañas no siempre son buenas. Eh. The EMP drone is Pero a ready. veces ayudan. Bueno. Ayudaron. Vamos a ir a la pantallita. Non miraba, chaval. Menos mal que me cantou o Safe zone is collapsing. miña co traxe ese gris básico. Ese bo traxe que levas ti, tío. Porque, hostia, claro, non se mira, tío.
Foi por iso cambiei o camuflaje deste a color negro, que tiña violeta, biches. O sea, Era un canteo. Era bonito, sabes? Pero era un canteo importante. Hai unha habitación aquí da Chante. Non sei se topas este un aí. y aquí hay otro. Aí vou. The airdrop is coming. Mi móvil está cargando, Comentaza guai, sabes? Pero non me entendo tamén como contigo. Aparte, custa de soltar os cartos, tío. Airdrop has been Sabes? delivered. Ten movidas moi raras, tío. Hostia. Primeiro compra a súa... Ele ainda que non haxe descuento. Compra a súa habilidade de clase. E gasta os cartos. Isto é un bot. Vamos a liquidalo. Enemy vehicle is near. Enemy down. Pois primeiro compra a súa habilidade de clase. E despois, dache os cartos. Sabes? E dache suele che dar os xustos, sabes? Tampouco... Tío, soltame todo, fai me falta todo. No, no. E xoguei outra partida contigo que se... Bueno, MM solo, non sei que. Xogamos unhas cuantas, creo que ninguna saiu ben. Non me acordo de xa de tantas partidas, pero... Igual, o tío gastou a panoja toda. Tiña 20.000, tío, e digo, vamos a guardar a panoja para coller as armas, tal, tal. Start in 1 minute. E gastou a panoja toda, tío. Digo, pero que faz, tío? Ah, se me foi la olla. Hostia, tío, pero... Estamos todos a unha, tío. Se non facemos nada, sabes? Se cada un vai ao seu puto rollo. E despois guai, despois nas seguintes partidas se soltaba guai a panoja e tal, pero sempre primeiro todo o mundo compraba a súa habilidade de clase. Menos eu e o meu sobrinho, que mirábamos por o equipo. O sea, que Pues- eso porque no me mola a mí jugar con nadie. The airdrop is coming. Claro, joder, vamos a por un objetivo todos, sabes? Non é cada un ao seu, senón, hostia, non ten sentido isto. Traballo en There equipo. might be some good surprise this way. Vale, Flanking Tower é o que ten a... Sí, Flanking Tower é o que ten a torre central guapísima para flanquear. Vamos a coller o vehículo que tiñamos. E vamos xa, a ver se collemos o sitio guapo. Tío, duro. Seguramente veamos a puta boca do lobo, sabes? Pero bueno. Vamos a ver. Xa marquei exactamente o punto onde está a torre. It's time for a fire sale. E antes estábamos nunha posición elevada, nunha anterior partida quedamos terceiros ou cuartos. E así joderonos, Entraronos por abaixo, chaval, uns tiradores de primeira, uso como é, e meteron uns 4 foguetazos, chaval, e mandaronos para casa. Tiros. Atrás. Engaging the enemy. Están a casi todos lados, cabrón. A ver si flanqueo, tío. Ya, subiu un contenedor de máis a la lonxe. Vamos a seguir subindo. É o máis inteligente. The safe zone is collapsing. The airdrop is coming. Lo flanquear o guai, sabes? Sigue estando aí. Aí estés, aí estés. Airdrop has been delivered. Aí estés, volveu a chantarse. Vais poñer chalecos, tal, vou seguir subindo. A escalera onde estaba? Ese es peligroso, esa escalera. Claro, ese é o malo. Aquí non estamos mal, pero tampouco estamos moi ben. Se te matou os cans. Ten habilidade esa, tío. Ponte chalecos. Sí. Granei, granei. Granei. Friendly stealth chopper inbound. Está se movendo moitísimo. Es una basura, el helicóptero. Sí, a verdade. O que dura. Es una puta basura.
Merda, matóme un Franco. Cago en todo, tío. Vou pa aí. Está chantado, joder. Get out of this smoke. Xa me joder. No medio da niebla, eu non me explico iso, tío. Non me explico, na miña puta vida me explicarei, tío. Como alguén te mata no medio dunha nube de niebla, tío. Por eso. Una puta mierda. Está cheo Non de me cheo. jodas, non me jodas, tío. Iso ten que ser trampa, claro que sí, tío. Sí, joder. Está cheo Home. de trampas, tío. É denunciable, tío, sabes? Oye, como os que se denuncias, tío. Pero que eu non leo nin cando me matan, tío. Eu non leo o nome de quen me mata, tío. Porque outro día matóme Mendoza e mandoume un WhatsApp. Estábamos xogando nos xuntos e matóme Mendoza. Se me te gustou como te matei e tal. Eu non me di nin de conta, sabes? Que era el. Eu que sei, tío. Eu realmente ando o que hai que estar, tío. Que pipear os players e tal. Estou a mirar quen me mata. Non ves, pero mira, toca aquí para denunciar. Atacantes. Pois tuvo que ser algún destos. The Legend, Harry e o Cedín. De Sale Legend, pues. De- ¿Dónde le he dicho? arriba na esquina superior dereita. A mí solo me aparece para ir para atrás. Pois eu sei aquí. De Legend, no? Voulle dar os dous. Paredes transparentes. Hackeo, apuntado Ok. automático. Hackeo de mapa, voulle dar así. Eu non creo que teña de Legend e agora o outro de Legend. Os dous de Legend son. Hackeo de mapa, apuntado automático, paredes transparentes. Porque non me jodas. Sí, sí, es imposible. Sabes se lle fan algo, sabes? Que esa é a miña gran duda. Pero bueno, por lo menos que non quede en saco roto. Ainda vai que te ficaches ti, tío. Eu non sei que me... Nunca me fijo en que me mata. Todo está grabado, sabes? O malo é que as partidas estas de sétimos ou tal non as suelo subir. Claro. Pero que un día para eso, sabes? Bueno, ¿Sabes?